Kulay perlok sa isen. Ini perlok pe na dum na juwa iwan pe idan tak ka phone ka baran ko ano? Ako aja tami ke kung kani ka juk ka bamanta ka basog ba ban ka sana ko online mo. Facebook nag Instagram nag YouTube. Ya kani ka form ir ko ban ka sana nag online. Ke friends kinadan kumba Ki followers. baik. Kita ki friends arhajar tam yai. Oh. Tementai ko ban convert lagi followers ke profesional dah. Okey. Kita masuk pa. Ah. Ban lebur ki beli bam nang deh bam tiap. Karena ko ngaku ban hikai lang ni perlu bam tiap bam nang mo. Bagi ni jimut lang. Agak cukup puas. Dari badan ki Davidan ka Facebook profile Davilog ke film long ra. Film la te ban kamai kita film la ban kan ka professional mode. TV unlock. Unlock so. Davidan ni 3 dot ni. Nyan nonton na 3 dot. Dia ka khamjrong ni kindak proses. Fast proses kalau bantan haka professional mode pihak nyan tu. Bahaka? Anne. Pakai batok kumno. Anne. Professional mode. Turn on professional mode. Teladan nam tu. Teladan kanina. Turn on. Turn on. Penyan biang nuna. Ya. Begini dan kampul ya, dah nak ini lagi proses coba. Ya. Hanne pada ti hab le fast proses ah. Public. Habai public lu baru nomor bagi ku ban sama bisa te hab yang diberi. Ya yang next. Konta. Ndai version baru. Public way heading way. Nomor dan ki option untuk kan bagi ku tang beni ki paralog. Ni ki ku beni ki barok ki paiba. Okey. Ya ini confirm nah. Ada bunkam. Ya pe gini start earning today. Start earning today. Start earning today kamu mut villa ban kamai pesano Davidon kamon, David terminal, David Ristom. Ini bosok ban kamai taksu on kumtu pihaknya ki real man kasih pihak tab. Biasa dah biar komedi kan bos dan sak pisang. Aduh kan teliti real saya ada upload hakaka si. Sini tang kawai lah biar. Okey. Video lu kawai keren kawai ke video. Kena. Go to professional dashboard. Bosok bah. Saya pilih akun bat haka professional mode. Akun bat 6. Mode ka proses ngidang datang 80%. Pinam 80%. Ani. Sa 40% ki proses dang don. Ngidon kamban submit iki ID, ngidon kamban submit iki bank account ho. Baro kumbalong tap kami. Nomor ki dolar jong kan convert naka Indian rupiah, naka dolar. Naka dolar kan convert naka Indian rupiah. Tihap. Tap ki bun ki proses ki jong ki bank number yung tu, put number jong ka bank they add your bio. Dikini yang numle mentah, misalnya in the next video nomor kan jerong mo. Kalau sinabi yang dakuin na. Sementara yung subek mo. Sudah lah back. Yung kumna mental lah followers. Pet ngalabek kan? Labek na. Temenai dan add friend. Mentah pet. Kila kelah ka followers. Denam. Kamu fila laban kamai bisa. Long pedap ke kam dang sa 40%. So, ngusas beteng biang dakui ka video pat baukin syai kin stu gitu. Fila iam katu. Fila isyam, fila yastu ya. Ya kan ni ka video umdi ba fin supet tang mafi lihat bala ban sia, ban komen, ban mo follow lang ya kan ka account ro bat jangan rubah ngasih video umdi basok bensina kam stom ini mau bensina tengi don kambak yui do kini ojing murlang kan kini ojing mentoy lang mendera tang tay ku play perlok saisen ba filaya pe akan ke video jangan mah play